Alikhethe khona manje iGumgedlela inkosi enkulu uBombela Sitimela Samampondo babamkhulu uNkulunkulu Phakade, amen. Isebenza kahle kakhulu inhloso nawo wonke amaqhinga awo phela amaNgisi. Njengoba lokhu eqhubekile ewuhlakaza uZulu, esebenzisa phela omunye uZulu, ase uhlephule wonke uZulu lona iziqeshana ngeziqeshana njengoba egcine ebeke yona inkosi uHlubi kaMotha Molefe phela laphaya endaweni yabantu bakwaNgobese eNquthu. Ibalandaphi la bebeSuthu na ibalanda khona le ko-Harrismith yazobabeka khona laphaya. Liyathengana leli ngisi njengoba lisakwenza namanje njengoba amaqembu onke ezepolitiki ephethwe yilo phela leli ngisi lilokhu libahlomulisa nje ngezimali ukuze badayise ngathi. Ngaphandle kwaleli qembu elilodwa elifikayo elinqabile ukungena ngaphansi kwawo amaNgisi, sesisho phela wona umkhonto wesizwe, lona ozosithatha usise kuyo i-BRICS, ukuze abantu abamnyama bethole phela nabo umcebo, bengalokhu bephakelwa yizo lezi zizwe zasentshonalanga. Siyababongela nabakhona eZimbabwe ukuthi sebethole imali ethe thuthu edlula irandi lase-South Africa ngo-50 cent. Sesisho izigi. Iyona phela lento efunwa yilo leli qembu elingafuni ukungena ngaphansi kwe-Europe ecindezela abantu, elifuna ukuthi lisise kwi-BRICS ukuze sizothola imali enamandla, hhayi leli randi lena elingenamandla. Wasicindezela kanjalo-ke umlungu isizwe esimnyama ukuthi sincishakale ulwazi ngesandla sakhe uhulumeni lo obusayo, njengoba ubona iGumgedlela linalolu lwazi elinalo lalithola ngalesa sikhathi phela usabusa uhulumeni wobandlululo obengalifihlile kakhulu lolu lwazi lomlando. Lo hulumeni osiphethe njengamanje akafune kuzwa lutho, ngisho izingane zethu ezikoleni azifundi ngamaqhawe akulelizwe kanye nomlando wakulelizwe, ukuze zizokhula zingazi lutho nazo zigijime zizongena kula maqembu epolitiki angayindawo aphethwe yibo labelungu. Njengoba kwakhulunywa khona ePhalamende ukuthi akuvele obala ukuthi iqembu neqembu lichaswe obani. Iqembu elibusayo lanqaba lala ukhasha lingafuni ukuthi kuvele amaqiniso, kwaze kwavela iqembu layo i-DA ukuthi lichaswe ngama-Israel kanye nayo i-America. Kwase kuba yilo iqembu le-IFP. Umntwana kaPhindangene wakhuluma kwacaca ukuthi mina yonke imali ngangiyithola kuyena umlungu lona okuthiwa uYohane Rupert, angifike ngiyicele bese ngenzela abantu bami izinto. Ingakho iKwaZulu Natal ithuthuke kangaka, ikhandwa amakholeji esibhedlela nama-yunivesithi ngesandla sakhe umntwana kaPhindangene, owayencenca bona osomabhizinisi ukuthi abafake yona imali ukuze kusizakale abantu bakwaZulu. Hhayi leli qembu elibusayo elifike lithathe izimali zoxhaso bese bezidlela bona, ngoba ngisho nawo ama-350 lawa kuthiwa kwakuyimali eyayigijima lapho ko-3,800 okwakumele iholwe ngabantu abangasebenzi, kanye nayo imfundo yamahhala. Umongameli owayesebenza lolo daba uJacob Zuma wathi esephumile leyo mali leyo yalinyazwa kwakufanele iholwe ngabantu abangasebenzi. Kwase kungena inkubabulongo eyabulalisa abantu ngendlala eyisimanga, eyayiqeqeshiwe futhi iphekiwe yafakwa umqondo wabo phela abelungu. Njengoba liyichaza iGumgedlela indaba ukuthi yayiqale khona lapha emadukeni eSandlwana ngalesi sikhathi abelungu bekhanda lona iqembu phela iNatal Natives Contingent, okuyiqembu labantu abamnyama elalisebenzela phela wona amaNgisi, elaliqale khona eMampondweni laze lafika eThekwini, laze laphinda futhi lazongena ngaphesheya kothukela khona kwaZulu. Njengoba laqala lajoyinwa yibo phela umntwana umkhungo wakwaZulu benomntwana uSikhotha wakwaZulu kanye naye uNongalaza wakwaMnyandu, lona phela wabaleka kwaZulu ngesikhathi sempi yaseNdonda Kusuku. Phela iNgisi lisebenzisa wona umqondo nayo le mali ekade ichazwa yile kwiGumgedlela, eyayibuka kujuze amathe ehawukelwa phela uye uZibhebhu, njengoba wagcina ejoyine lona leli qembu lamaduku eSandlwana ngoba liyahlomula. Nawo amakhosi ayesevumile ukudayisa ngabantu bawo ayehola imali.
njalo ngonyaka eholelwa yiwo phela amaNgisi. Uzwa ngendaba Cele, wahlomula imali wahlomula indawo waphenduka iDumbe. Ubalungeni Mthembu, wahlomula imali wahlomula indawo waphenduka iDumbe. uNondise Luthuli, wahlomula imali wahlomuka indawo waphenduka iDumbe. uCaca kaFabase Dlomo, wahlomula imali wahlomula indawo waphenduka iDumbe. Inkosi uHomoyi Amabomvu, wahlomula imali wahlomula indawo waphenduka iDumbe. uMshinana Khanyile, wahlomula imali wahlomula indawo waphenduka iDumbe. uNgoza kaLudaba Majozi, wahlomula imali wahlomula indawo waphenduka iDumbe. uYamela kaPhangandawo Shaka, wahlomula imali wahlomula indawo waphenduka iDumbe. uHlubi kaMotha Molefe, wahlomula imali wahlomula indawo waphenduka iDumbe. uZibhebhu kaMaphetha, wahlomula imali wahlomula indawo waphenduka iDumbe. uHamu kaNzibe, wahlomula imali wahlomula indawo waphenduka iDumbe. Iyabahlakaza iNgisi, libahlakaza ngayo imali nezindawo. AmaNgisi ayezincoma kakhulu ngaye phela uZibhebhu ukuthi njengoba esephethe yena uzokwazi ukuthi abange lesi siyaluyalu sakwaZulu ungabuseki, kuhlakazeke bonke lobu bukhosi bakhona buphele nya. Ayesakhile amaNgisi khona lapha kwela kwaZulu, akhile phela izimishini zawo sezisabalale yonke indawo kanye nazo izinkantolo zawo. Yizo phela lezi inkantolo ezaseyigadwa uye uZibhebhu, uqashiwe manje uliphoyisa khona lapha kanye namabutho akhe ahlome ngezibhamu. Ahlonyiswe uye loya mlungu okuthiwa uHenry Finn Jr. uHenry Finn Jr. lona phela wayezalwa yiloya mlungu wafika ngalesa sikhathi sikaShaka bezokhonzela leya ndawo eseThekwini. Lo mlungu ungewazala umntwana lona unguHenry Finn Jr. oqhubeka nomsebenzi wakhe wokuxova isizwe sakwaZulu ngesinyenyela ngoba uyokhipha indatshana yezibhamu nikeza uZibhebhu. Inhleso enkulu kakhulu yiko ukuthi uZulu awuhlakazeke, ikakhulukazi indlunkulu amayiphele nya, ngoba phela yiyo lena emele ubukhosi basezulwini, ubukhosi bamaJuda. Uhlakaniphile lokhu umlungu phela, yonke leyo ndaba kwakuyizwe ngayo uJohn William Collinson, kodwa kwenza sengathi akuyikholwa ukuthi nasi isizwe samaJuda, nasi isizwe sikaNkulunkulu sizinze kwaZulu, nayi indlunkulu yakhona uSuthu, alibulawe ayiphele yonke lendlu yalobu bukhosi basezulwini. Njengoba lichazile ngendlela ukuthi phela inhloko yamaNguni iAfrika yonke iyona phela letholakala laphayana kwaZulu, oSuthu kanye nayo inkosana yobuZulu noma yobunguni bonke iAfrika yonke obutholakala khona phela endlini kaMalandela kwaQwaba. Amakhosana kaMnguni kaNtuli owaqhuma uhlangene, okuyena mlenzi wazo zonke izizwe zabantu abamnyama, inzala bantu. Inhloso enkulu yiyo-ke leyo ukuthi kubhujiswe laba bantu. uZibhebhu phela uqaphe konke, uqaphe nalo udlame. Uma wabonakala ugiya uphethe isagili, uphethe umkhonto, uzoxabana nawe uZibhebhu ngoba phela amaNgisi amyalile ukuthi akaqaphe yonke into enjengaleyo. Kodwa uzibonile izinkomo bezihlatshwa phela laphana oSuthu ebezidlile, kanti uSuthu lezi inkomo lalingahlabeli khona phela indlala, ayifuna phela izikhumba zazo lezi inkomo kuba zenziwe amahawu ukuze kuzohlatshwa yena uZibhebhu lona, ngoba wayesewugqilaze kakhulu uZulu ethatha konke nezinkomo zawo phela amaZulu oSuthu. Naye uMelmoth Osborne onguhulumeni khona kwela kwaZulu benabo oSaunders laba bajabule kakhulu ngoba bayabona ukuthi umsebenzi wabo uhamba kahle kakhulu ngaye uZibhebhu. Balokho besho njalo ukuthi makukhona ushoda ngakho usithinde siyokunikeza ukuze ukwazi ukuthi ufeze umsebenzi wethu. Wayengazenzi phela nawo uZibhebhu, wayefuna ukuvikela indawo yakhe aphinde ahlomule enye indawo ngoba wayesebonile phela amaNgisi eholela abantu. AmaNgisi athi afuna ukuthula kwela kwaZulu, kodwa futhi awamsizi uDinizulu njengoba ehlukunyezwa ethathelwa izinkomo zakhe engenako kuhle, ngoba phela inhloso yabo enkulu ukuthi uhlakaze bawuqede loZulu. uSuthu lwalola-ke imikhonto, lwahloma lwazingovolo, lihlomela phela yena uZibhebhu lona, liyomcindezela emzini wakhe waseBhanganoma, liyomdudulela ngakhona phela entabeni okuthiwa kusetshaneni ngakhona komkhosi. Kuzodela uMakhasana liyaguqa phekho umgedlela mzulu amafutha omkhovu phakathi.
Amen.